Nije uspio da poklopi loptu i ona je otišla preko ga. Evo sad novog pokušaja, ponovo Eduardo Šćepović, Vukić i gol! Zvonimir Vukić, 47. minut. Sad se lakše diše. Kamen velik kao topčider. Pao je sada sa pleća Partizanovih igrača i verujem da će u nastavku utakmice bez tog teškog pritiska Partizan zaigrati još brže, još poletnije i još efikasnije. Ovdje Šćepović nije uspio, ali je Vukić sve to pratio. 1:0 za Partizan. Nagrada navijačima Partizana za strpljenje koje su pokazali. Ovdje je Eduardo lepo pokušao da proigra Šćepovića. Odbranili su se gosti, međutim, poslije toga više spasa nije bilo. Pogodak Zvonimira Vukića. Vukić. Kamarad. Traži Aksentijević da priđe malo. Međutim, Aksentijević ostaje uz bočnu poziciju, uz bočnu liniju. Evo Aksentijevića. Dobra lopta. Ivić prema Eduardu. Eduardo! I gol! 2:0 za Partizan. 58 minut. Rekao sam da su ovo situacije kao stvorene za Eduarda. Sjećate se u prvom poluvremenu kada je propustio onu priliku na sličan način, okrenut leđima, čovjek na leđima, uspio je da se okrene, namesti se na levu nogu, onog puta Zendelj je uspio da obrani, ovog puta golman je bio nemoćan. Eduardo ovim pogodkom sasvim sigurno ulazi u srca navijača Partizana na jugu. Probari su dobili novog ljubimca. Vukić pa Šćepović. Vukić. Šćepović. Šćepović, dobar prodor Šćepovića. Evo ga u kaznom prostoru Šćepović. Šćepović i kakva majstorija! Divna solo partitura Marka Šćepovića. Imao je mnogo šansi na utakmicama tokom pripremnog perioda. Marko Šćepović mnogo je promašio, ali u ovoj važnoj utakmici prvu priliku pravu koju imao Marko je pretvorio u pogodak. 74. minut. Partizan ima sad lepo vođstvo, ubedljivu prednost od 3:0. Prvi gol Marka Šćepovića u evropskim kupovima, ali kakav pogodak. Iskoristio je činjenicu kada je Vukiću tamo izgubio loptu, sudija pustio prednost posle prekršaja nad Vukićem i onda solo prodor Šćepovića završen pogodkom. 3:0 vodi Partizan. Umjesto njega još jedan novajlija redovna Partizana, Vladimir Jovančić, momak koji je prošle sezone prosto eksplodirao u redovima rada. Ne samo što je postigao 8 golova u prvenstvu za rad, nego je njegov doprinos u igri rada koja je bila vrlo prepoznatljiva i koja je nailazila na brojne pohvale, dao veliki značaj jer je bio vrlo upotrebljiv i zaostale saigrače i evo autogola. 4:0, asistirao je Jovančić, a autogol mislim da je postigao Beriša. Eto, prvi kontakt Jovančića sa loptom završio je iza leđa. Da, Beriša je bio tamo. 76. minut. 4:0. Sve se lakše diše. Evo Jovančića. Beriša je pokušavao da spreči loptu da dođe do Šćepovića i poslao je iza leđa svog golmana Zendelja.